di holoma inamnalini thalapu machini kapri hours ma idumishwi program igana ho ene hetando aho chi anji aho lakeji hari epralo Prime Minister Shri Narendra Modi में कासों अतिको साइप्रस कनाडा क्रोएशिया मा कारू छीबा वेखा एचा है अहुमिया टेररिज्म लाएगा ngaba ewe chipu ekubwe chicha weda ne ba bada laga etani anama cyprus atikoma begene laga ini bahane echa jotua mitua investment security aidone technology prayaba ewe aido abanebu Roda hone prawe arudagada laga Prime Minister me laga echa igawe G7 summit Canada ma akagayo mahoa atiko chi global ROE chipu tando chicha hone prawe aruda khada lakega West coming rupa atikoma ex serviceman rally akagado Governor Lieutenant General retired KT Patnaik me gibane laga एचा ECHS ex-servicemen contributory health scheme pension assistance aidone resettlement program haga chahe tando prambabuda laga aine mea alomro armed force manjowe ujina laga imu ayucha me chichado anhuyojina lawa imu ayucha alomro he natural mentor dabu lakega echa relima medical camps help decks aidone army me kajui enen jogai chipu ekube lahiga buni deputy chief minister shri chona men me itanagar mane siang multipurpose project chipu siang indigenous forum SIFF so meeting jinega kha aya mahwa DCM me laga echa project he india ati arwe gebane da aidone inichi government he public ekobe ahnyega government dabu lakega World Blood Donor Day machini Arunachal Pradesh Legislative Assembly ma ne enaga kha ayama seva bharati Arunachal Pradesh Arunachal Life Saving Foundation me enambe oa chikha ayama ho deputy chief minister Shri Chona Men me tando prayai budala ne noroba aidone itanagar atikoma me EU blood bank hatewe aidone eshogeba ne mobile blood bank EU hatewe ajihaweda laga bakha echa world blood bank enaga maho lawmaker medicinal professional aidone volunteers alomro me gebane EU ha bada lakega Arunachal Pradesh Women's Welfare Society APWWS में लगा शो ने स्टेट गवर्नमेंट में पॉक्सो आ आलमरोची तो कोर्ट आजी होने प्रावे अरुदादा लाकेगा आजी योमुको रूम काउंसलिंग हमुको कैमरा ट्रायल अथुमुको हागे होने आ आलमरोया प्राने जस्टिस हाहिवेदा लगा तानी लैंग्वेज फाउंडेशन में 34th एनुअल मीटिंग साउथ East Asian Linguistic Society SEAL Indonesia echa holokene holoso thalapuchi ela mahwa akhaga a mahwa tani language ma ehetando joiga JNU machi linguistic Hari Prasad Dole aidone Alexandro David University of Florida machi me gaba ayama laga une me tani language arowe gebane digital form mane taju lakega ji aidone government chi policy mebu hambi hom prauchi dabu lakega anjao atikoma mom pani me bruzane ayuchi nga ba ya bada laga aya mahwa minister Srimati Desanglu pul me ayuchi dukum ne pranaba euchipu tando joaida lakega ichibui ai helicopter manebu tando imu jia bando athuti dabu lakega ichibui permanent ayuchi gebanebu sanction haya dabu lake ogam 15th South Asian Body Building and Physics Sport Championship 2025 echa elapu holokene holoma ba Thimphu Bhutan mane akaga maho Arunachal Pradesh machi yajik hilang me India amu mane gold medal anemba kha etanichi aho aima dawai